Келәчәктә бергә яшәү һәм гаиләне саклап калу мөмкин булмый башлады. Нинди сәбәпләр сезне аерылышырга мәҗбүр итте? Белмим. Суд җиңел генә аңлатырга кыен. Суд дөресен белергә тиеш. Эш менән нәрсәдә? Минем ирем җинаять эшләде. Мин ирексездән шул җинаяттә катнаштым. Мин һәм тагы бер кеше. Һәм сез ул кешенең кем икәнен әйтә аласыз. Әйе. Ул аның әнисе. Алай булгач, бәлки сезгә гаризагызны уголовный эшләр судына бирергә кирәктер. Юк, юк. Монда уголовный эшләр юк. Ничек кенә сезгә аңлатыйм икән? Без законның бер хәрефен дә бозмадык. Без бары тик бер-беребез алдында гына гаеплеләр. Bizimni qo'lga ol. Rahmat. Нервлар. Хәзер үтә ул. Үзегезне кулга алыгыз. Үзегез турында түгел. Башка кеше турында сөйләгәндә хис итеп сөйләгез. Әйе. Мин хәзер сезгә барсын да бәйнә-бәйнә сөйләп бирермен. Музыка. Нәрсә булды? Башым әйләнеп китте. Нигә алай икән? Хәзер үтә ул сөеклем. Тик син мине ныграк тот. Йөрәгем шундый нык итеп тибә. Трактор диерсең. Нигә алай булды? Ни дисеңме? Шатлыктан. Шатлыктан ахрысы. Моннан 3 ай элек нотариаль конторага bir şiber егет килеп керде дә. Әйтте. Исәнмесез, туташ? Исәнмесез? Сез институт тәмамлау турында диплом нөсхәсен раслыйсызмы? Әйе, раслыйбыз. Миңа рәхим итеп 2 копия кирәк иде. Ого! Консерватория. Гөлбишлегә? Biz barımız da kayşandır, kaydadır, ezmez okudık. Düşmanlarga uş itip, enilerge şatlık için. Молодец! Sizden 20 сым. O? Нәрсә? Yük bulay bile. Кыйммәтме әллә? Yük varsa. Әне сез курыктыгыз? Ama ben korkmadım. Mana, rahim etib, 20 sım. Rahmat. Sağlık. Sağ bulunuz. Sen misiniz Tutaş? Sen misiniz? Siz degenni rastlaysız mı военный biletini koşturmasın? Yok. Pasportunu koşturmasın? Yok. Diplom koşturmasın? Konservatoriya tamamlab turdim. Әйе. Раслыйбыз. Миңа рәхим итеп 3 копия. Юлгышмаса, мен сезгә кичә генә
2 kopya olsa bergen edim deyip. Men onları ikişe bilen papkısı bilen yoğalttım. Benim hatırım şunday noşer, tarqav. Ay. Rahmet ediniz. Sizden utusum. Nerse? Yok, bir aylarda tugul. Siz nersedir aytdınız? Yok, men bir neyde aytmadım. Ne rahim etip, 50 so'm. Demek sizde sdachi kerak. Mümkün mü men tavakilam? Niye? Sizning sdachingiz o'qish keldi. Burchilmag'iz, to'g'rimi? Rahmat. Pijon. Siz nedir aytdingiz shekilli? Yo'q, men bir yerda aytmadim. Yok, siz nedir aytdingiz? Men issi dedim. Sizlar bilasizmi, shunda issi tuzimlik tuzib tavni. Ey, issi. Bugün issi, bugün bigrakda issi. Bugün borsinin issi. Hatta pijonlarga da issi. G'afur etdingiz. Men sizni o'pkalatirga olamagan edim. Men o'pkalamadim. Chinakam o'pkalamadingiz. Shinnabda o'pkalamadim. Ani ishini o'pkalamadingiz? Chunki men shinnabda pijon. Rahmat. Siz ekansiz. Rahmat, sog' bo'ling'iz. Sog' bo'ling'iz. Esenmisiz, tutash? Esenmisiz? G'afur etiling. Mening sizga oshiqish ishim bor. Shunday oshiqish. Yonib bor. Nenda ish? Kopiya. Konservatoriya tomog'aturindami? Ey, Yo'qotdingizmi? Papkisi bilan birgami? ishonasizmi? Mening papkam shunday shumi? Kechagilak avtobusda shug'ana tushganda qolgan. Ay. Sizni qo'yningizda narsa ekan? Yılan! Yok. Papka ekan da. Ah, papka ekan. Sizni papkalar shular ko'p edimi? Yok. Bir unla bulun. Turli tushami? Turli tushsa. Shundan unda qo'limni suradi. Sen yozimda yemishkak bo'lding. Ko'rgachda boshqa bo'lding meni. Asin. Men sendansan. Ati ko'chirmalarni qo'yda yashirdim. Men ularni shisha ishine saldım da. Yerga ko'mdim. 50 yildan so'ng oltin to'yimizni olib borarmiz dedim. Bir sababdan bizning to'yimiz boshlandi. Biz sening bilan er bilan xotin deb to'nilashyapmiz. Ida biz bir-birimizga ont beramiz. Nenda u? Do'st bo'lib yasharga. Do'st bo'larmi? Do'st bo'lib. Bir-biringdan birebirda yasharmasga. Shodlig'inda, qo'yg'isida birga kechirga. Er bilan xotin do'stlashmasa yashay olmaydi. Do'st bo'lib. Yarı yola işte. Senin şey olsun. Ont etem. Ömrümün en birinci hem en so'nggi kuni bilan ont etem. Ont etem senin ko'z yoshlaring, qarashlaring, nozlaring bilan ont etem. Sen meni tushunib tursan aytam. Tushunib deysanmi? Yaray. Ömrümün en so'nggi kununa kadar senin bilan do'st bo'lib yasharga ont etem. Sen? Mendan ont etam. Biz sening bilan baxtli bo'lashyapmiz, shulay. Şulay. Nega olay so'rab qo'yding?
Nişik şular? Nişiktir ayrı, basılmasa. Nişleptir көңілім тыныш түгіл. Мистикасыз гына, мен бит атеист. Шушы күнгә хәтлем ышана алмадым. Ирем барына, гаиләм барына. Әле дә иртән кинәт кенә уянып китәм дә. Күзләремне ачарак куркып ятам. Бәлки булар барсы да төш кенәдер дип. Мен бит сине яратам. Мен бит сине яратам. Мен сені бақытты итар ешек, барсында ішлешек. Біздің дос, тату ғайлабыз, матур, тоза балаларыбыз болашақ. Балаларыбыз бик көп болашақ. 10 елап ғөмір ұзғаш, оқушыларым өсіп жеткеш. Мен шәһәрімізде музыка училище аштырташақпын. Һәм өзім бірінші директор да болашақпын. Шәһәрімізде симфоник оркестр ұйыштырып, бик көпләрнең бурыннарына шертәшәк без әле без. Шәһәр халкы Бах, Бетховен, Шостаковичны тыңлаячаклар. Һәм мин килер язачак. Һәм үзем дирижерлыкта итәчәк. Ә син беренче рәттә матур кичке күлләрдән шал кірген шешлерімні жиып қойғансың. Янымда біздің балаларыбыз. Сенің тыналуыңны мен жилкелерім аша, арқам аша түйіп тұрашақмын. Ескерткіш. Алло? Айы? Кім? Сенің обайын. Әйе, біз әзір deyərlik. Білесің ми сенің обайың нәрсе ойлап шығарды? Нәрсе? 12 ақ иномарка машинасы табып, олардың ақ шешкелер біле бізеге. 4 мотоцикл yollar. Анда музыкантлар отырып, біздің тойымызды шәһәр бойлап ұзатып жүрейшекли. Ескерткіш. Мұны бары тек менің обайым бұны алып шығарала? Бірнеше білмей, яшлы көзін екен еті. Мына машиналар да әзірді. Сіңілім бик шуат. Яры яқшы. А музыка яғылышы? Ударник дейсің бі? Яры, әлі уақыт бар, қазір өзім барып жетем. Яры, пока. Нәрсе болған? Білесің бі? Ударник ауырып кеткен екен. Барып аншықыңыздар керек. Әлі тойымыздың оркестрсыз ғана керек ме? Оркестрсыз? Музыкант тойын ма? Болмай тұрсын. Әйтергеден ұнтып тұрам. Біздің тойымызны үзек телевидениеге ұшырашақ әлі. Онсы не керегінді? Шіріп барған капитал үйлерінде біздің яқлардан ненде қызлар өсімін көрсінлер. Һәм алардың аяқ астарында ненде егетлер башларын солар. О, менің бәкітсіз құрбаным! Мен мәдениет сарайына үйгірдім. А сен өзіңе тиешінше марафет болдырып тұр, ярамы сәйіп? Яр, мен сені күтем. Тек сен тезірек бол. Мен де
İsenmisiz? İsenmisiz? Siz? Әйе, ялгышмадың. Бу мин. Әйе. Мен сізні шунда ук таныдым. Ол сіздің турда бик көп сөйледі. Сіздің фотографияңыз да бізде бар. Демек, сіз барыбір келерде булдыңыз. Күреп торам. Мені бирдә көтмәгәннәр. Юк. Біз сізні күттік. Біз сізні бір ой бойы күттік. Тик сіз bu uyda benim izimde bulmayacak dediniz. Şuna göre biz toyunu o'tkazmasga bo'ldik. Anlaşıldı. Mana men tuttum da keldim. Ay. Nesel men bosib turam. O'tiniz. Qag'ilma. G'afur etiniz. Qo'lim qayda? U hozir qo'yda. U to'y mashaqqati bilan yuradi. İşler bulayroq ekan. Nesli? Sizga meni kulmagim ishonmayman. O'xshay. Kulmagin zotli. Men arzonroqni olib deganim rizo bo'lmadi. Anigasin sening qimmatli kulmak kiyasin kelmadi. To'y kulmagim bir kungina kelar haqi, nusundan da ortiq. To'y qachon boshlanadi? To'y soat 4da. To'yda shahar bo'lib o'tamiz. Ashuni gençlik restoranına boramiz. Ko'pmiroq qo'noq chaqirdingiz endi. Qo'noq? 50lab kishi. 50lab? Mening o'g'limning shusha shaharda 50ga yaqin do'sti bormi? Men unaqna eng yaqin kishilarni chaqirib deganim. Mening bek do'st qizim bilan bir tug'an oboyimdan boshqa bir kimimda yo'q. Bizning bunda administratsiya bo'ligi onun tanilgan pianist ekanini bilib qolib, to'yimizni zo'r etib o'tkazgan bo'ldilar. Mana shu kvartiramda bo'la ketdilar. Anigasin sen to'yni Olaybek G'aziygina o'tkazgan o'ylagan eding. U bu har oqshom tutunib bitdi. Anlaşıldı. Şoňardagına tugul. Bitti. Bitti onda tugul. Sen meni uburli qarşıq dep oylaysandır endi. Ayye. Rahmat. G'afur etiniz. Men sizni anlayman. Nende ana o'z o'g'lining 5 yoshga iliq qizga uylanuvine rizo bo'lsin. Üstevine nasl nasabsiz. Kızganışqa qarşı şulayroq şu. Onun yürügen kızı var idi. Şiber idi. Bek akıllı kız idi. Etiyanileri de itaatli, okumışlı, intelligentli kişiler. Biz uram aşağına oturabız. Hazır men onlarning ko'zlarini de qaraya almayım. Etiga bahar qiziqay. Bütünley bitirindi. Uyindan da chiqmay. Men anlayman. Anlay. Sen anlaysanmı? Senin anlavın meyitke karşı işlik kuyu bilen bir. Anlaymış. Emine men qarab turam da. Nişle belesin bek olay anlaytırgan kız bulgaçtın. Men birdini seginde anlap turmayman. Sen şunda şiber, matur, akıllı, kızıqay. 30'a kadar kiyevge çıkmadın. Nerse elle kulağını sıramadılar mı? Takdim yasavşı bulmadı mı? Men butanni kutdim. Ah, senin yürüyen yigitin bulgan eken. Men sizning o'g'lingizni kutdim. Mine kemişen benim oğlum boş qalanı taşlap, şu qorangı provinsiyaga kelib birlashgan. Biz onun bilan shoirlikni uchrashdik. Tik men uni umrim bo'yi kutdim. Hakiyatdagi prins naq shunday edi. Maktabda o'qiganda da, institutda da, ishli boshlag'achda men uni kutdim. Ham u
keldi. Men bilen. Siz meni yo'qotdingiz. Siz menga rizo bo'lmadingiz. Hatto fotografiyalarımda kiri yiberdingiz. Halidan endi maqsad bilan kelganingizni anlay olmayman. Mening maqsadim birgina. O sizning ikkingizni de yolg'iz yo'ldan saqlab olib qoluv. Mening o'g'lim talantli kishi. Bütün talantli kishilarga xos bo'lgancha, onun xulqi og'ir. Senga onun bilan qiyin bo'lacak. Men uni bilam. Amina men o'g'limni o'zimga kiri qaytarasim kelar. Sınladınız. Biz onun bilen bir oy elik ilanıştık. Birge yaşayız. Atıyını biz bari tek dostlarımız için layıştıralım. Men sizni anlayman. Lekin sizning o'rningizda bular qatlamas edim. Men bilan siz bek og'ir turmush yo'lini o'tgansiz. Berishmagansiz. G'urur bo'lib qolgansiz. Siz menga rizo bo'lmasangiz-da, nafrat bilan qarasangiz-da, men sizni baribir yoratashaqman. Men sizni hurmat etashaqman. Aybat kishi, yaxshi bolalar tarbiyalab o'stirganingiz uchun men bizning bo'lajak bolalarimizni da ona o'xshatirga tirishashaqman. Men onun uchun bütün kuchimni solashaqman. Men ona yaxshi xotinini tug'il, onun do'sti, kengashchisi bo'lashaqman. Mening erim, mening turmushimda yetmagan har kishini olishtirashaq. U tilagini erishir. Bizda muzikal uchilishini ochir, motor asarlar ijod etar. Bolalarning muzika g'ayratir. Men onun uchun bütün kuchimni solashaqman. Men ana shu tiklim yaratam. Men ana uchun o'tqada, suvda kirgazdirim. Kerak ekan ularmanda. Yozmash menim anayim biladimni. Yaşlar tortib oldi. Ammo baxtim uchun kurashir huquqimni tortib ola olmadi. Baxtim uchun men kurashashaqman. Ozoqqa shaqatrim. Yonim, tanim bilan. Geldi yanıma. Bu saf inşi. Mağarada 300 bitlik mercan var. Onlar kız, sina kız. Bu mercanlar sina baxet getirsin. Ne işin olur mena? Hataygaş, öler vakıtın жеткеш. Ulu kızına, ya bulmasa ulu gelinine verirsin. Nesilden kelgan biraz şınıncılar. Menga Xudoyim, men endi esanman, endi yularman. Angay, qo'yib meni.
Affu etiniz meni. Men oqildan shoshqanman. Men yo'q bosh so'zlar aytib bitdim. O'zimni tiya olmadim. Men tezdan tuzalashyapman. Men yo'qsha ko'ngli bilashyapman. Mening deb hozir anayim bor. Ko'pdan bu so'zni aytganim yo'q edi. Anay! Yopşarıp durmayğanı. Men vanna kirip çıgayım. Yoldan arıp kelgenmin. Men endi baxtliman. Barabanchi, filarmoniyaning artisti. Narsa bo'ldi? Kim seni ranjitdi? Anay! Ul munda. Hoşlanma. Ol vanna kirep. Endi senga aytdim benim aning aybat, oşiq ko'ngilli kishi deb. Shep. Bu inci merjanlar benim abikayimdan qolgan. Ularlarni o'zining qizini ya bo'lashak kelinini atagan. Mening anayim bu merjanlarni o'z umrimda bor tek bir tapqir o'zining to'yinda mening atayimga kuyovga chiqqanda taqqan. Ondan so'ng qiz to'yin kutgan. Qiz o'rnina men tug'andim. Bunda o'zi bir zurbayliq. Mening anim aybat. Voy. Tövde. Men onlardan bittani qo'rqqan edim. Onlardan kelgan xotlar u bit qo'rqish bilan teng edi. Men hatto sendan ketirgani o'yladim. İşten turdim, kiyindim, eshikka to'g'ri bordim. Shundan aylanib qaradim. Sen shunday tamom etib yiqilib yotasan, tishimda yilmayib. Qo'rqib ketdim. Mana hozir uyanirdi, yanimda men bo'lmam. Shundan to'g'rida bir o'y burishdi meni. O'g'limdan anisin o'yirig'a mening haqqim bormi? Pışıldaşmasanız da bula, men barısını da işitip duram. Ani kelajekka. Ulan benim, birdendi. Yürekkeyimle benim, azizimle benim, ulan. Teki sözümle söz ettin bit. Teki yüzüngdekini işledin bit balam. Ani, nishlab sen o'zing qadrlab tutgan marjanlaringni tutding da shu kishiga bo'lak etding? Mening bilesim kelmagan edi u. O meni majbur etdi. O merjanlar sizga baxit getirsin. Men Xudoydan birgina sizga yaxshilik tilab turaman. Sizning g'ayrangiz ichida har vaqt bola shaga tovushi uzilmasin.
Әне, шынлап та олай бет секемлей бит. Ey oğlum, bizim yaşağaş nerse demek demeydi. Миңа оның біле рәхмәт. Отырмашны миңа қарағанда яхшырак біле. Oğlum, yarar. Мен риза да болдым. Тек сен миңа әйт әле. Нишләп сен консерваторияны ташладың? Нишләп сен концертлар белән чыгыш ясауны ташладың, улым? Минем укытучым үлгәч, әне. Миңа аның методы белән эшләве авырлашты. Нинди метод ди ул? Сабын кайнатудан башка бер әйбер дә белмәгән. Шәһәргә шушы метод өчен килдеңме? Әне, аңлыйсыңмы син? Ул бик гади метод. Бала музыканы яратсын өчен иң башта аңарда музыкага карата сөйүк хисе тудырырга кирәк. Анан соң гына музыка белән кызыксындырырга кирәк. Икенче методны яклаучылар балаларны шунда ук музыка инструменты артына утыртырга мәҗбүр итәләр. Балаларда киресенчә начар тәэсир калдыра. Күпләре музыка мәктәбен ташларга мәҗбүр була. Минем үз планым бар. Мин сәләтле балалардан симфоник оркестр оештырачакмын. Менә ни күреп торасыз? 5 елдан соң шәһәребездә симфоник оркестр, филармония булачак. Син дә үзеңнең өеңне сатып, безнең язымызга пешереп килергә тиешсең. Безнең шәһәребез бәләкәй булса да, монда тыныч, матур. Ey улым, мин өемне сатып килдем. Саттың менә? Әйе. Син безнең акыллыбыз. Димәк, без бергә. Бергә улым, бергә. Ура! Әйе, bu мин, аның әлисе. Нәрсә? Сезгә бу кайдан билгеле? Сез кем буласыз? Алло. Әне сиңа кыйынмы әллә? Әйе. Бәлки бераз шок кертергә? Юк, кирәкми. Нәрсә булды соң әле? Нигә син хатыныңның ширле икәнен әйтмәдең? Ширле? Әйе. Аңарда туберкулез. Туберкулез? Әле генә кемдер шалтыратып хатыныңның болашақтан ук диспансерда ушытта торганын әйтте. Мин моны белмәгән идем. Димәк, яшергән. Сине өйләнмәс дип уйлаган. Юк, бу мөмкин түгел. Күңелем нәрсәнедер сизә иде. Монда нәрсәдер ясалма кырылган кебек иде. Шуңа булган икән. Чынлап та үзем ширин яшердем икән? Шәһәр бәләкәй. Бу итегәйсезләр, намуссызлар. Монда барысы да берсе турында бик яхшы белә. Шәһәр зур түгел. Шуңа күрә дә ул үзенә ир таба алмаган. 30 яшына җитеп, аның кулын сораучы булмаган. Ә син 21 гасырның мәҗнүне килдең дә капландың. Әйе. Шулай да булсын ди. Белүемчә, бу ширне хәзер давалыйлар. Әйе, давалыйлар. Син балам беләсең ул даваның күпмерәк торганын. Бик кыйммәткә төшәчәк ул сиңа. Туберкулез белән авырган хатының айлар буена больницада ятачак. Ел сайын
türlü sanatoriyalar, Yalta, İssikkul hem boşkalar. Ha sen bilesinmi? Senin balaların, benim anaklarım, onlar da şiirli bulaşak. Onlar da piyalasındaki bücek gülük. Vraş küzeti aslında da tiyiş bulaşaklar. Onlarga mahsus terbiye kirek bulaşak. Koşansın sen uğuşka. Koşansın sen uğuşlarga. Erişersin. Koşan özünün metodun bilen işley başlarsın. Sen talatma köşe oğlum. Şiirli hatın kaynanıp, özünü fakirlikka duşar edesin balam. Benim kürgen mihnetlerim hakkına akılın atil olup, şiirli hatın senin bakıtın tügül. Мен бит яратаман аны. Yaratsan ne? Yarat. Tükülenirge degen meni. Mendi yaratu buladı yo. Senin tozalığına tükürüp karagaş. Mendi muhabbet buladı yo. Seni aldap, yıldap. Boğazına ürülgeş. Şol yaratu ulan. Men seni 9 ay boyuna, yüreğim türünde, mihnet kursun diye gösterdim meni. Әне, тынычлан. Бәлки ул кадәр куркыныч та түгелдер. Nişigirek aldadılar seni oğlum. Nişigirek aldadılar. Sinan'ın irkelelerine şangansın. Sinan'ın nazlı sözlerine şangansın oğlum. Ул бит мине ярата аны. Ayttım bütünde. Yarata. Yaratsan ne dedim? Sen işitmişsin mi balam? O şiirli hatın. O şiirli hatın. Agar da Sinan'ın bilen kalasın eken, meni ölgen есепле. Әне, тукта. Сен менә шундый авыр чакта ташлап китмәкче буласыңмы? Ey ulan, gitenmem şu. Tik nişigirek seni anladılar. Sen şunu anlıyorsun mu? Nişigirek seni aldadılar oğlum. Eğer de bilgen bulsam, bir güne minutqa da yanımdan jibermez idim. Balam. Нишләргәсең әне? Bilmeyim. Беләсең. Син барысын да беләсең. Миңа ярдәм ит. Yaxşı. Бар шақыр өзін. Нишләргә җыенасың? Барысында өз орнына қояшақмын. Тек сен миңа қамашаулама. Ярар. Тамашалам. Шақыр. Матур килеп чыккан. Не карамыйсыз? Не күрмисез? Шушы момент арасында сезгә ни булды? Бер ни дә булмады. Без синең белән әле яңа гына бер-беребездән бер нәрсә дә яшермәскә дип ант бирештек. Дөрес. Син минем турыда барысын да беләсең. Барысында? Ә мин синең турында барысын да беләм микән? Шикләнәсеңме әллә? Бәлки син оныткансыңдыр. Яки соңдан сөйләргә булгансыңдыр. Нәрсәне? Нәрсә икән син үзең дә яхшы беләсең. Биографияма кабышмы? Әйе. Нәрсәдер яшәргә минем биографиям у кадәр бай түгел. Шулай да. Бәлки син мине үземнән дә яхшырак беләсең. Мин сорауыма җавап көтәм. Әнкәй, күр әле минем ирем инде булса. Мин шаярмыйм.
Түзіп күн атыңлағыз. Сіздің güzel хотынығыз 27 yıl ілік қызматкар ғайласында туған. Ешлей әнесіне мәхрум қалып, қорқын апасына тәрбиеленген. 17 yaşta мәктәпні, 22-де институтны тамамлап, район нотариаль конторада бош нотариус болып ішлей. Келген кеулерден бош тарта тұрғаш, тілегіне ерішті. Қорт қыз болып қалды. Әмі ләкин, күннің бір күнні нотариаль контораға бір шибер егет келіп кірдеді. Назлы көзлерін қызға түбәп, «Бұл мен» деді. Қыз аңа әлсіз нішке қолларын сузды да. Олар тұтынышып, бейікке іштілер. Әкея дүниесіне. Жігіт қызны қоларына көтеріп алды да. Олар шақар бұлап өтіп, үйіне алып кірді. Олар іштен ешікні бікләділерді. Oşkaşına fortuşkadan ışırdılar. 3 gün, 3 gün boyu. Onlar görünmediler. Şundan 4. gündegine bularning baxtli yuzlari terazdan ko'rindi. Ularning abeylari bitgan uyi. Mana shu. Hattog'ida tug'an tomashalar chetida yashamay, nagrada ham взысканиялari yo'q. Konu birinchi gruppa o'ng'ayli rezis. Zavirin notarialniy kontora bilan. Bittidami? Bittida. Sen boshqa bir nida yashirmadingmi? Ishoning'iz menga, kishilar. Demak yolg'on. Ani aytdik biz bunda borsa yolg'on deb. Ey oğlum, kimningdir sizning kayfingizni buzurga tilagan? Siz narsa turunda? Yo'q, bir nida bulay bilan. Benim ikinchi galstukimni olib keladi. Siz mendan nedir yashirasiz? Yoqamni dayvatib qo'ysam tog'ida. Yaxshilar. Amina men duydum. Tursayib qana o'tirishapman. Yilmaymen da. Borsalar ko'rsinlar bizni teng tugul ekanini. Sen bizni o'ntimizni buzding. Ye, barakashim, topqansan nigar qo'yg'irda. Ali yomonglar bir ko'rishib, telefondan shaltiratib, shoqqina bizning to'yimizni jimirmadi. Qo'rshiq desam? Ha. O qo'rshiqning bizning to'yimizdan ne ishi bor? Ul aniga emish. Seni tub dispanserda o'sha yerda turgansan degan. G'oyla kun ko'rish detektiv uchun syujetni ko'z oldiga keltirda tur endi mana. 2 yosh kishi uchrashadilar. Bir-birsine g'oshiq bo'ladi. Uylanishadilar. Anan sen kelin kuyovga aytdi. Suyuklim, hozir biz sening bilan o'bishmayshak bizda. Har kimning o'z qolog'i shiniyaga bo'lar. Demek, kimdir sizning baxtingizdan kunlashi. Unuturga kerak bu haqda. Amin. Shinabda o'sha yerda o'tirgan edim. Sen o'sha yerda? Hayır, men Olayshları beramiz ekim. hamisha yarmi. Men shinabda. Şun, sen aktrisi dersin. Nişigirek şoyartasın. Nişigirek geliştirersin. Sen şınlapta durursun söyleysen mi? Shinabda dursin. Narsa bo'ldi? Yok. Bulay bilan. Suyuklim. Sening yuzing o'zgargan. Senga ne bo'ldi? Sen meni aldading. Men seni? Hayır. Sen mendan tub dispanserda o'sha yerda turganingni yashirding. Ah, mana sen narsa turunda. Amin alanızda galar o'ylabitdim. Men bitini buning turunda bilsanini qon edim. Hamaligini esingga tushirdingmi? To'y boshlandirga 4 soat qolg'ash. Ayy.
Yok, bugün erten kinet reisine düşken onun arkasında gına toyumuzdan bozmaskaydı. Hazır barsı da anlaşıldı. Hani sen haklı bulgansın. Meni aldadılar. Birine yandan. Suyuklum sen ne buldun? Nerse bulgan? Bir neyde bulmadı. Belki. Ona ne bulgan? Bilmeyim. Meni anlaşıldı. Sine nişik kilamsala kiyavga çıkarga kirek bulgandır. Şuna göre de muhabbet turunda büyük sözler, dostluk turunda vant. Ayı, sen matur, akıllı, turmuş tecrübesini toplagansın. Nige başkalar turunda oylamadın? Nige sen bu turmuşta bir nide bilmedin? Seni akıldan şaşarday bulup, yaratkan, kişi turunda nige oylamadın? Bakıttım, muhabbetim korkuna yalvarıp sırayım. Suyuklum, sana ne buldu? Mine hatta korkunuş. Yarın, şu turuna unutkanımdadı. Sen bizning bakıttımız şunday yuqori şartlardan gına turdim ekanni. Yarın, mine hatta korkunuş. Bu bit bizning bakıttımız bilan şoğuşturgan. Şokta şok. Yok, şık tuğu. Suyuklum, gaffu et meni. Men boshqacha seni birida yashirmayashadim. Tik tinchlan. G'azablama o'zingni. Tinchlandi. Borsin-da unut. Sen narsa ishlading. Ko'rdingizmi? U narsa ishladi. U bet meni ubog'imni sirtdi. U bet mendan Jirana. Yordam etingiz menga og'a ne bo'lgan? Suyuklum, ona tili menga tinchlanib qildi. Senga ne bo'ldi? Men bit bir do'minaman. Alla men baxtimdan shoshib, muhabbatimdan narsandir ko'rmayimdir. Narsandir o'nami qolganimdir. Amin. Tatu dusga ile matur toza ballar turunda xayolandim. Sen narsa söyleysin?
Bulardan barsa da bulaşam. Benim yaratığım hakınağına bulsa da, bulardan barsa da bulaşam. Toza balalarımızda, motor ailemizde barsa da bulaşam. Yok, bulmayacağım. Bunların birisi de bulmayacağım. Niye bulmayacağım? Çünkü bizim turmuşumuz yolgandan başlanıp gitti. Nindi tatu gayle, nindi sağ selamet balalar turunda söyleysen sen özün şirli bulatırıp. Min? Şirli? Ayı. Hem sen onun benden yaşırdın. Ahımın nesin nerse turunda? Ya. Vişsile. İşinde kaldırma. Kıylanma, anlamağın bulup mataşma. Sen varsın da şunda anladın. Ayı. Men barsın da şunda anladım. Men bir kota uğrayım. Men onu barsın da yaşırdım. Benim kelge çıkasım keldi. Tek mena kışkırırga kerakmi. Mana şundan başlayga daydı. Ayy. Mena şundan başlarga kerek bolgan. Belki bularning barsi da bulmas edi. İşler tüpka kirgan chiguk oyrashgan bulur edi. Yari, seningcha bulsinlar. Seningcha avru, shirli xotin qizni g'oylab qirg'a, bola topirg'a. Haqqi yo'q buni. Sen gül erkek. Sen nerse? Sen erkeğe dünyasında yaşaysın mı? Muhabbet bitul. Ruh, hıyal, ideya, stratosfera. Мәңгі yaratırga mümkün. Yaratırga mümkün yaşında, kartında, maturunda, yamsızında, garibinde. Muhabbet deyip ömür boyu hayalandırga bular. Gayle ol. Jir. Mında real logika, oyuk fikir, selametten kerek. Tuğtali qoyda bula yazılgan. Bir qoyda da yazılmagan. Amma buni barisi da bile tek qışqırıp gına aytmıylar. Ayy. Munda real logika kerek. Atigi şoqda. Sen meni shahar bo'ra qo'llarimda ko'tarib borganda, ana seni mo'yningdan quchoqlab borganda, bir mendan logika kerakmadi. Men bit borsunda shimga oldim. Men bit uni sof muhabbat deb o'yladim. Nechuk men qoti yolg'ishqan. Siz de şotlangansızdır. Borsa da siz uğragança kelip çıktı. Men mında närsenidir yasalmak kibik tuyadır edim. Yüregim sizeydi menim. Siz dürüstün bilirge tilemeyiz de. Dürüsün. Söylep ko'rsat dürüsün. Kişi rencitirge sizin hakkınız var mısın? Kişi? Sen mi kişi? Yılan sen. Sen ana kişilerge nişigirek benim oğlumdan düşegine urmelep menin turunda söyle.
Uyatsız. Tili de var iken elemanı. Mene kulaklar jıyılgaş. Kurur biz elin, işi girak soyurarsın eken. Şun yüzünü, oşam elimin senin. Şun yenini varisi oşam elimin. Utilem, girek mi? Tukta. Ah uyatsız. Ah uyatsız. Vam benim elimden. Nerse? Elle. Vatamını da soğuyayım mı? Timelerimni de geri koytarayım mı? Sağ ol. Duy bulmayacak. Bugungi kunda men zakonga nikohda turib. Shunga ko'ra qo'yining yortisi meniki. Shunga ko'ra men sizning shakitingizni turib. Sen. Oğlum. Rahmet. Kurgan mehmetlerini tulusun işe. Tüledin. Hani, tukta. Sen qo'ya. U kitaşıyak. Izi bo'lmasin. Taksi. To'yga hozirlan. Kimga qo'yganingizni bilmaysiz hali. Men o'zimni yo'qlay olaman. Mening ko'rgan g'azaplarim, muhabbatim uchun to'g'risha javob berishaksan hali sen. To'yda biz o'qibikni o'tirashasizmi? Deb qo'llarimdan g'ina o'pib Atlanmışsın ekan. Men shunday tovush ko'tarashyapman. Butun xayollarimdan voz kechirsin. Meni unda baraka shog'imdan bilalar. Aslida kulgina qoldirashaqlar. Ham shu kulni ko'kka ashirashaqlar. Biz hozir. Hozirlan. Sen narsa? Tirmay o'tirasan. Dur. Aç sumkani, matrikullarni ol. Bizning bilan borashasan. Mamuchka. Hazırlanınız. Zahmet. Kıtışkış. Nindi yunsiz. Eşek. Haşeret. Hani sen nersin? Oğlum, vakit barısı da jıyılgan. Benimle yaşamayacak mı? Akrin, işitti o var. Hani sen de saçları jıynasın. Nersege bu spektakl? Oğlum, ol bari bir seni tangılıkta kaldırmaz. O senin planlarını jimirir için bütünüsünde işler. Toy bulurga deyiş oğlum. Nersege sen beni duşar etesin. Keyin oğlum, keyin. Toy bulurga deyiş. Ben hatta kuresin de kelmeyi. Şehir türeleri jıyılgan, bik arı kişiler jıyılgan. Ana kirip de jittiler oğlum. Duy ütsün de, barısın dağı taşlar. Gider bizi öyle bulun. Tek duy bulur atmış. Evet, şakır oğlum. Duy bulur atmış. Ferişte! Biz hazır. Bizde ok maşinalar küte. Nerse buldu? Eski
Искиткіш, бір не де болмады. Әмма, қолыңда фата, һәм түймелер. Той фотосы меңа келішмеді. А бұл түймелеріні мен сізге кері қойтырам. Қимәтлі әнжілер, әр бірсі өзі бір бойлық. Менің бұл түймелеріні бек танып тағасым келген еді. Демек, насip болмады. Менің түймелеріне сиңа біле кеттім. Оларға жиырмын да. Менің оларны тоғасым келмей. Қазірік фатаңны кет, түймелерін тоқ. Меңа приказда беруге керек ме? Мен ереклі кіші. Ах. Сенің біздің не қыламайлы ойнау, жол қытмадым әлі. Мен қышқырыға да керек ме? Мен жоқшы іштім. Oğlum, tanışla. Бұлай қызып бір іште қыра алмайсың, oğlum. Мен бір недаштарға жиылмеймін да әлі. Мына әлі мен сізге қарап тұрамды. Нотариал контораға дүнияларын бөлішіге келген ербілі қатын күз алдыма келе. Әлі яңалар. Бір-бірсін яратқанна, иленішкенна, бала тапқанна, ғойля құрғанна. Енді көпіңіне бақыт өткәш. Оқылдан шашқандар қиланалар. Нәрсәшәгенләр өздері де көрмейлер. Құмсызлар, әшәкілер. Шудылара қарап, мен өзіме сөз бердім. Бір қошанда кияуға шықмасқа, елғызым мұны әшәрге. Ойламағаннан, сен келіп шықтым. Матур, талантлы, тілге бай. Мен башымны юғалтым, сеңа ғашық болдым. Башымда менің бары тек яқты ойлар ғана еді. Мен сеңа яқшы қадырың ғана түгіл. Сенің досы, кеңерші, ердемшің болырға еді. Менің үшін ер, ол ең яқын кіші. Менің яқлаушы, менің тілегім болырға тиіш еді. Мен сенің білән ұзақ-ұзақ бірге ешіге қияландым. Сен де мені шылайқлық яратасың деп ойладым. Нешік мен қоты ялғышқан. Сен бет мені бір қошанда яратмағансың. Мен бе сен үшін бары тек бала табушы. Ина хожа бекасыгына болғамын. Сені шоқта. Мені шақар болып көтеріп баруымын. Мен соқ махаббат деп ойладым. А сен шыл шақта. Мені сынақ барғансың. Мұны қотынны қаларға ярай мекен, yok мекен. Сен менің язмышымны өзіңнің карьераңа бәйлерге бұлышқансың. Мен де қызғаныш. Мен сені тірек бұла алмадым. Білесің ма сен шерләсің мені сашлар еді. Мен сенің ғұмырыңны әр минуты, әр секунды үшін күрәшер еді. Сенің ғұмырыңны кешке қадым мысал ұзартыр үшін мен бір топшы қолымның йортысын сеңа берер едім. Әй сен не сашлады? Сен менде отын қыз хисін ұяттың. Бақыт турында қияландырдың. Шуннан мөхәббәт утында яндырдың да. Биекләрдә, күкләргә ұшып барған шағымда қанатларымнан тұтып җиргә китереп бәрдең. Сен дүнияға қаратта менің көзімні аштың. Бір кімді тартып ала тұрмаған бәхет бөлә кеттің. Біл, мен башымны иіп бір қойда бармайшам. Тыныш еш. Оларны музыкаға үйрет. Музыкаль училищесі аш. Матур, күйләр яз.
Әттігі, қоршық айтқан хабар турында біл. Менің бір қошанда ауырғаным бұлмады. Бәлекей шығымда, менің манту реакциям положительный болып. Мені врачлар ұшытқа қойғандар. Әне мұңа шанмыша, мені болестарға ерітіп келеттік шытқан. Bütün analizlerim aybet bulup şıkkan. Meni şunda poşetten düşürdüler. Senin Boratik baxtli. Bulduqlı xotin tavım. Sağ ol. Balam, çalış işlerin oğlum. Affet beni. Affet beni kızım. Yok. Sabır etşi. Sabır etşi kızım. Beni tınlalı. Belki ana yüreğin anlarsın. 20 yıl elek bizni onun ateşi taşlap gitti. Onun şitte ailesi var. Ol ailede 3 iri bala öse. Tek olarının birsigine de yünlü kişi tügül. Amin. Balama ügey ata doğrusunda iştesim de gelmedi. Özüme söz birdim. Bütün ağırlıklarga dişlerimni kısıp düzermin. Tek balamni, yürek baramni yaxşı etip üstürürmin. Matur terbiye verirmin. Kişi yitirmin diye oyladım. Hem sözümde tırdım men. Benim oğlum mektepni medalga, konservatoriyani atmışlığa tamamladı. Ol talantlı kişi. Onun turunda gazete, jurnallar yazırga tiyiş. Onu televizyonu ko'rsatirga tiyiş. Benim oğlum zor oңышlarga erişirge tiyiş. Benim oğlum birden birim. Azizim benim. Endi şirli xatınga uylense, ol bularının birsine de erişe almaz diye oyladım. Onun hayalları şilperemet iler diye oyladım. Maksatı turmuşka oşmaz diye baygırdım. Hazır kurem. Benim oğlum turmuş yoldaşım dürüst saylagan eken. Ol özüne teң par tapkan bulgan. Kızım, kızım, affı et beni. Keşir beni balam. Ana yüreği hakkına, Allah hakkına. Kal bizning bilen, kal bizning bilen. Yok. Sen katı bağırlı. Mına benim hakkım var. Bu günni unuturga tiyishmiz. Unutuk bu hakta. Bizning balabız bo'lup turganda seni esingdan chiqarma. Ona benim de hakkım var. Ota-onamdan ayırga benim ruhsatim yok. Agar Sen özüne keregin oldun. Ben özümnin, muhabbetimnin en güzel minutlarını sana bula gittim. Şunun ağırlığın özümüne kişireşekmi? Kozaplanıp dünyaya balamını tudraşakmı? Senin yalgızına ağır bulaşak. Neşikte tüzerimiz? Senin aneyin bit. Bir özde seni terbiyelep östürgen, gırır kalgan, birişmegen. Bilem. Sen başka bir günü de yarata almayacaksın. Buna güzelden getir. Jir şarında
6 milyardqa yakın kişi yaşıyor. Hem günlerden bir günü iki kişi yaşarlar. Bu sen hem men. Hem bir şunu saklap kalırga teyişmiz. Men ant etem. Sen ökünmezsin. Eğer de senin yalgızın kolasın kileyken bizim balabızını otanızın mahrum eterge oylasam bilem men bunu bir kimge de tilemeyim. Bu günden soň nişik yaşayacakmısın biz? Unuturga gerek kızım. Unuturga gerek bu günni. Toy günüňni unuta bulamazsın. Bu bir gody. Unuttun mu? Hayır. Rahmet kızım. Rahmet balam. Oncular sineki. Allah sana bahat getirir. Kızım. Hürmetli yaşlar, bugün tantanalı ravishda sizning nikohingiz o'tadi. Bog'daqlar almashamiz. Shu xayrli sababda qabizg'an g'ayra o'shamiz yo'qligida tegiz, tatu, sof muhabbatli uzun umr tilaymiz sizga. Eytiniz hele, niye siz o günü gitmediniz? Көрші бөлмеге шыққаш, жүрегім астында нәрседір қозғалып кетті. Мен тизден әне болғанымны аңлап қалдым. Balana atasız, yalğız üstünden korktunuz mu? Yok, Ne nereden korktunuz? yolg'izlikdan. Eytiniz hele, siz onu yaratasız mı? Ey, тик аны түгел. Әттеге, шәһәр буйлап кулларына күтәреп барган егетне. Yerinizde yaxşı gaile başlığı ikenin biliriz. Ulun yaratan, talantlı muzikant, seletli uyuşturucu, mine degan pedagog, kısa vakit içinde simfoniya orkestri uyuşturdu, onun turida gazetlar yaza, televideniye ko'rsatdi.
Mineketsiz yaşay olmadım. Aytygızçı, siz onun bilen gelecekte turmuşuňyzyny dowam ettirge uýaysyzmy? Äýe, Siz onu yaratasızmı? bilmem. Ertigi çokta onu kullarınızda şehri bulap küter birgene size yarataydınızmı? Şunusun jokşy hatırlayayım. Bek nyk etip yaratasım keldi. Ya olaysa nege eýlendiniz? Birinci konflikt çygyga garamasdan siz özüňiz şunu tilegensiz. Benim gaýla kurasım keldi. Gaýla, hatın, senin kileşekke ümit bilen karaga mecbur ite. Bolalar, tağda kileşekke zor ümitler baglayın. Jogapga tartılmışy bolarak siz sudga ne aýtyrdınız? Bizning bolabız bar. Gaýlabız. Men gaýlamyň tarkalygyny tilämin. Yaxşı, biz sizning ötülüşini iske alırız. Sud kigeşmege gide.